sorry, koi a man, a bremy. What Jinamusa complainant one open kura drew. Millicent appear. One also Kumase. Kwa Abrampa koya ban breme. Katechi, as I say. Namiadom. Uba show is why your Bible Quran have been focused on Kasa Precusna. Anybody and a cross. Open the Paper Bible. Okay, sorry. Meko Pentecost. What's I and Yahu as I question? What's I Yahu question? Fancy to Babylon's way. Maybe I beat it. Where are you upon what you want? Cause I'm here in him. I will Sammy Akataka. Body I am me. I am me. Akwasi dankwa. Inside Bible so. Sasama me beken. Eradi hu me mobo. Na mnya me mobo hu. Edi asem na esi. We dey madam we dey enya bone. Ma fatu mo se asem ye MTN agent. Ana se me ye MTN. Me seniska. Nanso enya madwuma no. Na emom metimi send message ma wo. Metimi dey bia 50 cedi. Send them out say be me seniska mo bi ena abeto ofon so on say ache no one say na mo ho daddy ada ba ka fa ban blame one say boni amudi krofo na wo atama ba abraba one say na fam fu so one say na mo ho asem anya bi mo say krofo yi nya bo ati tu te wo na kachi one say and let your best even see. Our damn Monena and a Muji Profosica and a Muji Messica and a Muji Messica. That's a fattua. Fattua. Not your best see. Mr. Champo, I told a beer. Mommy for be set example. Mommy for be set example when you allow me to castle. Tell me about one cry abono kotrasi because Mr. Champo yeah what why sisi ka ba funso o ba kwa fani eboa once we do my sadre ni muso direchi e fa ba bia ka no klase one cry abono bracket to anu yi ni ma memo kasa yetie nti mitimi e de 50 cedi eto ofun so na ma frɛ wo sɛ pacho medisika ato me sanama obi na aba bedi ofun so tinka me srɛ ka me pema de minho ano me wode code bi a mabɔ no me fon so dada nti at the moment a wo check ofun no so no na wo hwɛ sika na ba no na ni sika bi da ofun no so a ma redro ni nyina begu me account so mu nti eno de mitimi kɔ mu frɛ DJ Black so we come be a feedback we demonstrate on police station we want so this canaba and so me what the would be hune kasa mitimi kɔ omo a mo send scan agent for ni bi ho e bia mitimi kɔ se de me ne didi nkomo no na me hwɛ omo a mo send scan no me peke de me nka ne sa na de wa be yiska emu duru ne number na me atu mitirim tene me kɔ a na ne ma frɛ nipa no na me nipa na di nkomo because bia me tie nipa na nkita ho de na oni nipa na di na me hwɛ na so ye businessman na me wo code bia me bɔ ne bia me frɛ wa na ma na be ba ho as private number na ne ma frɛ wo sɛ djuma na o ka se me ni ma de awi nti me hia me sika na ne wo di scan ba number no frɛ a emba biem na o sika no nso emma biem je se di asem na isi nti aye se a check akra bosumi mienu ni maame bi a na o send niska ma momo vendor bi nti na me gina ho bi na aye se maame no okofa nam o kwan so nti o send niska ne ma nipa no na niska ne mu odu nti me peke number no unfortunately me be du fi no na number na free mitrim ba nyame ncha ade no me san ko hu na me frɛ nyame san ncha wo ade krofutachi am ade entere no nyame ncha wade on yo ti me san frɛ maame no na me ka kyerɛ ne sɛ me ne di nkomo sɛ ne niema na ye ready nti won send niska no emra nti maame no so di ska no e baaye aye 150 million 15,000 pacho o di ska no send e baaye ama me nsa kan ska no ma
Miji. Nti amunum ho ade mindim se ofre de ya because na ofre number na me ya osa na ofre number na emma gi se me ma frɛ. Me frɛ number na o fra emma. Agi se me ma frɛ. Nti bosumi scan de ya wa ha. Na fe de biem. Ya nya odan. Ana asem ni nu ba bi e boba. Ka se. De nti a amame, de nti amama ba ha nyina no. Like boni bibi enhante me. Maame na me gi ni sika no. Isin say ase me da, mommy say me yi machi a kyerɛ wa, ana me yi me honam a kyerɛ wa airtime. Anyo anajo meda no na abamu abi gina me so a ade a woni me ye no me soro na pie. No se de abamu agina so se de. O hante me say me fasika no nkoma de metene say o sim fasika no nkoma ne maame. Me fasika no nkoma ne maame. Me fasika no nkoma ne maame. Ntimi na ngofo a me no mo yesa adwuma no so no. Me ka bia o mo say eyentro. Na wa frɛ maame no. Maame no me ntimi mfrɛ no. Me frɛ no so na so opeke a ontie de meka na waka ate no. Me frɛ na so opeke a. Na dwe be ne se jama scam me foforo kola. Me frɛ na waka ate no. Enti wo de maame ne number bai. Me de maame ne number bai. Eti se ba wo ba se enyende. Me ba se sisi ade na yeye me no. Me da me ntimi nda. Sisi ma kompai bo bia o mo se me mfa maame ne sika enkoma no. Eti mfrɛ maame na fa ne sika ma no. Me pa chon an. Eti scan we wo phone so ana. Scan no e wo me phone so sisi a. Densuto say the address so be eh what guys mu na niam nyina tete eh yes abije monya na mo frɛ ma me ne my wife we are sad here no when you say adwuma na me ye ne de e to de bi e fa to de bi nso e mfa abrapa fan say channel so wo titi prophecy ke tumi fa bi wo ha fa bi wo ntimi mfa ani di ya ba bono ya no enti se sasemo ya wo mo kan ya no kure o etu di scanner ba san ke mfa mama na maame no so bi afa sika no ofre wa fai me frɛ na call on peke nkwa mama so Millicent appear hello Madam Millicent ni. Anio. Ma he. Yeah. Me pa cha wo. Bebe ye boso me be ye mienu ana me ensani. Usika bi ayire firi ofun so. Me pa cha when e ka say you. Me pa cha friend wo yini ni me ka say firi Sompa TV so. FM. Pa cha ai. Boko. I don't know so afantri mwana. Pato boko de. Madam boko boni bi esi na me say be ye boso me mienu ni usika bi ayire firi ofun so. Anio, ni. Sika no be ye say. Mama ye mo shini. It is cano 150 million. Me sra wo nyabotre. Ye pese wo kire ya sembim. Na owura bi di asem bi abedai ebi a ne be usika na ayira kodi ho eti ne fo eye dai sika no na eye de adwuma na wo ye eye dai ni e wese de o ka no esiswa Wait mama me ya kotojo ho adwuma na wo ya kotojo ni tiri hu ye ai aha Ako fan is srem. Ado break ja former man. Madam Bibia boko de. Bibia boko sister kasana ye hunu de because bra bia ba say wono no twen sika no. Na wo bi gira so tata no. Eti epesi said you can no question no so aboda mo. Ye hunu de. Me bo. Ade waka ka ho ana. Na bra padi na sister yi. Hello. What's that brand say about some Mommy me send this kind more so on phone mommy. What did you see me? Aha, kasa ye dey. Le phone mo kwa so ko to jeni kire. Aha. Na me discover na say omonto nam ni bi famre me enam
ehu bi abon wo akwantuo no hinti akwan so kwem de ahre me baba ma ya asese tie minim se me be mami tie nyabotre ekwan so koya wo de ahwere wo baba ma ami eye dai kirem kire ayo de tie ne se kwan so koyi ana me baba ma onye mfisia eduonum ase wona me bako hawa ne ko ba brani kasa hodo atse oye kire ni na wo ba ne kira de e pa kira no so wona me bako timeti ase na se me ni nyina ko de ya ba ko po wona me ko ba ko na me ba ne ko ya kasa ko to share ya so ko me ba me ya na che so mo kwa kwa so no mko sia am robbers se mami ba ko na me ba de me ko ba ko on the first time on me ko bi da se me feel for na suma ya bia ene ko to akon ko etefe etuo ye da ho de da ho etefe tuo bi ko ka me bele o ma me hwe me ba fi that is ena de ya opa no opa na wo 2 years ni nfie mienu ni but adwuma ne de wo no to aso a wo ya na mi jaye mo se mi nsi ya na so do fo bi do mi bi atese mo se me de sha so nti we de mi nkua mi nko me de mane no mo de abrɛ mama ni tikei mi ni se do afo ne ma ba e de ma baba be mi ko yi mi dia mi ko la ya se mi ne ma nka ho ma se mu ni o mi ne ma nka ho Minyama wa ya yesi mama ne tebia mismi nta ma sendi sika adi aba ba ma ne na tata so ma sendi amano ene ne kana fa ho mini kana fa ho etu so bia fa ho e ka se je bi se na ose oda na obi gina ne so aba mu wa bi gina ne so se on fa sika ne nkoma ne maame wose wa ya se wo frɛ wa wo so wala ni se nko se wo nana ya osama ikasa nana ya osama ikaso sama ikaso awati nana ya osama ikaso Mr. Champo bibi o wiase o nada na wa mo kura wa mo po yankunu na tinya wo ya so de ko be kunu sister me pa cho nya botra na what is kana brain enti baby awo bianka ye bede na wo saka se ye be send ama wo se be ne dey o wo ba ba ji what is kana ba wa ba ba mu wa ne ti ama bra kasa wa ma me ni tie me pa cho sister gina so no kasa hello madam me eti de oye mi ye de oye mi ye pacho enu ntina me de aba no me da me nda me serewa sister nyabotre wa wo de nyabotre na we de nyame adom ya che wo kromfo ama wo ai bi de mo mama de Alfred DJ Black no ma ye na we ne wo obedem so me ansan wako baby obeko odiskana banso yenka se ese administrative example it is sister me pacho any producer ni kasa IBJ wali me ya mashe black and white eya semu mo me frɛ no na mo ne monye Mr. Champo me de agime nsem kora so mama IBJ money lady communicate why so beba ha beji o si send na ade ma no mechia etiefo ne ahwefo enyina so mama we the story here na Mr. Champo we so the ebro so mama anope ya na me no obi edi nkomo na make experiences bi efa ensamanfo ehu na make sente se babu ye de betoto ho eye no kure no ne ade na ebi aba be pia se yi mami se ne be ewu enfie mienu na ekwa sukro ya wo kope bibia ma woni ne bamba bedi ne be ne monyamfo teacher ni se mama ene de mekwa kogya okwohye ne nkwanhia ewu mami ya dwe no ho
ena sebio ntimi no achi obi abone bosia na ekwa no so kwa ne ato ne ntimi ono nko ntimi nko ena ode emane wonim se mema so na wo mo ji wo musika de nema ebre wo mo na sebio mi semeka akoye ya wote akoya we se so a sebio mi semeka etie mo fa nche ni ti pase se ne mintimi mo so echo mintimi mo so ase chuo ye hye obi aham na me yese abije mo ye nyina nimu ke nyina nim obi ya wagene sika bia no hante no won na to Sompa se ma mi nam niema mu na wo se timi abu no sama no asantifo de na sa akamfo de ya no wo gi sa ne ma we se edi ena ma mi be ya wawuoi atiefo mu nti o okwo gira brantie so na wabo ne papa na chinya bia woda wona ya mo se bibi ni wiase bibi wo wiase scammers na nemu ntie ena wodim ne kan ya waba se e ka me nkwa ho na ka yentie no na so agya wohini de wo hu ne ya ne ha no ena nti no wo mo atia wo betia fidie so a wodada no na mentimi na ne ade ke senka se bi no na ka wo so fa bi na so na be ne de yenyina ye matan ye hia ye ma ne ye yidi nachi ena wohini ne apre so ye se wo disika no aba 150 million ye beji interest wohini ye beji interest 150 million ma me ni ya wo famu atetie ya wo famu nyina no obehia ko hye de ehira ne kra na me chese wo disika na ba kra nti no ho beton dabe ese adini tu ma scammers ni nyina ehu se ade se sorry wo mo ya wo mutie ye hwe hu se ade se ye nkofo ye no kra ento mo hwe yie ye fa ne set example yes ye ne be set example ye nya no ye de be set enti so me prestation de se so okum otwini mu ne betre ye pekura na obekum ama sabio ye nyina ye hu se sa de we se no kra ekoso na so of my me se nkrofo na o maka ni scan ya we friends we de no so se de bi o chro to ni scan kro and then ka be ya come we funny scan nyina one funny with the telephone numbers wanya sa de na so of my se so dem because sebio maami ya wo demu sika wadi emre bia ya atwam ntina wo demu to so sika ya wadi emre bia atwam no eso no so ye jail no won ko demu me nya no ye be jail no because krono bi ense krono bi so ba bi akwaji nkofo sika no demu a wo so age obi sika wo so be dem so maami me de friends manu crazy me hu ne make camp yo oba ya enko na me de maami da se na asemwe ohun brawe enye bibi no won anko onsesa o dabi na we ye ja no kro obesan we wakohia de mu odin situation we yankasa no waboaboa ne ho sa yefro twen no wage experience omo ka ho no omo no mo nti so odogo bi no be na me bo mpa ye sen ko mo nkohia na ya saman bi sei ya bi na nka wontwa omo achimpre na nka omo nye jai because se ya hwe sa ade a bra yi sa scammers yi so munya wa ma adwuma didi ufon so men kan kwa akire just last week ya me na me ma me ti wo say ya e na call baaye e na me fa hello good morning me so de wo frame me na ma che ya wo o say good morning madam patro me send you obi 5 million na aba wo wo kan ye no ene Pentecost 4 tons no me de dani ateni because one more frɛ one ma ya ready so mo be yew enti we no me asa ya bopin ena ne me so me sane gu ni so bono agina so a no kate no ma me bedru adwuma ma na obi so afrɛ me please good morning please am I speaking to Madam Belinda me say yes sir has any number called you na am say monko 5 million mo ntwema number koro na asemomfa kwan omodi ni pe fa so a enie na enamasua bibi se ye kwaya transaction na omo benben ye enti aya ni no afa number no na se wo ho akere wo na dia wa hu obehu bi ne wo kyenachi ka ho adechi a chese e wonsa bra yi wo hu bi a me kasa se wono ma ya twe omadi pen mi gira o ma na ma kasa asem we na minim se nkomo we Monday we nyame bofo ne bofropa se wo ba ye story bi se ya ba Monday die enka de nipa afa ne yekopeska Friday o mesha ase afra yen normal withdraw dia fa phone so ye da nyame asese sa story we aba minim se be ma ye ni ada ho ye se niska hwehwe ye chi na sa krofo we ho
emo boni bia ni wiase omo chen no chese ono na afro no no ni se di watamo chese emu oya na bra yanchi wuntum sane ya ma kan na maami ye humo bronti no wam akwanya obetena na ka me nkwa nkasa mre wo kan ya ne abechewo emeka kura ade a waye na etan se e do ni age maami sika ma no ya maami de oye ofu so enyo ameti areho onna mama kuma bubu ye o story ne bai onna ma de maami yiye make us o maami tifie na abatan no bia munni sam ma yesa adwuma we bia monka maka wono ma sha mo diska ne ba na mo age na sa mo na mo ya nkwada ne yodium abatan fo mo nso so ewodo ebedrum so ma me da ase na abrampa my lady abije mo me mpa ayi DJ yanche no god diska no mu ye be diska na we ba ye nya no ese eche no my lady second story me da sipi nyame onhira na onya okese my lady asema da ono ene abrampa wenya asema e my lady wudi asem bebia me free ba me yesri bebia me free ba no wakofa kuri atu yakatu ene me gani asamu di anti saba da mama so e ka my lady wo betron me pese wutie me na wutie me biem krati enye se na wo se to no kra my lady wo se wo wuo krati no e wo se sama ne bunuku no so diska na bo so onfa mayo omunuku no my lady adie we se di omusi didi nipa okroma no wase di watem my lady adie me yani se wase do ma me di watem kase omu kase di nka no krati nyame na tua ne ka no my lady krati so anko dwatoa nyame aye nyina som na my lady krofo ayi omusika no na tamwo na aba wasasi so owuo ana beba abefa nako my lady nipa bi ti wiase di bone enkoda ba my lady omunye o madwene se omu pa adwuma bi aye se omudu omunsa ebe ya adwuma abije mama ba bi ote ne ha mu wa ontimi ma ya kase e manaba na ana bia ontimi ma my lady mesi nipa bi mema ya abai ye wo manya fon ya abai smart my lady adwuma pa edi ensa ye no omunye o mayuso mbe ye bi ubako mu butu dam se bia bru se benya do ekremofo mu fre nyame my lady na shedem no mu ji nkrofo sika efa fon so my lady se okatro se dumofon na so my lady udum fon na ubeso na sika ni nyina akọ na no de enti no my lady app no mu yusu no ye nimba bia o makofa firi etimi da bira bi kura na me ka se nkrofo ye o mu network ni ye yusu yi ana bi o mu tete sankra no me de me kan pray e kire nipa bia minim o mu evi se me fu am yusu wo se me num no na me dum na me sika firi so a my lady ho na afa wo du kura de wo na wo ho tidi enti no obetimi wo se dum no na my lady udum na sika ya twa firi fon so wo be fra mrantie se obi atwi sika ene nya abotre ana fa wem ene ye kowie ha my lady ene ya tie kromfo nyame na atwa brantie ka he na ya osaman no saman bia ya saman na ya bia saman ho den onkwa wo de akrachi na fa so obesa budi bi malady wudi aka ase dia hede wodi ya brantie na tinyina na bom pumpunyen awosenku owu efiri wiase na krofo no so te we mu amekra malady menti ase abrampa mu wia mu nro na chi mekwa ko he malady na me menya kra magia baram so akwa buni bi na te ateka malady amane mfasa ensafu we ni ganafo wo mu te wiase mpebre awosenya mituo mu ka e wasase so obi a wotie bia wo ye bibia malady ni wu aben se 2025 muni ewei akabo so me enan na afira kwa wieye omo mbewu malady abrante ka hu bi abrante wo ka hu bi emfa wo so ode ma me sika na ba malady e wo so owu firi wiase na ya somdwe ya tie kromfo okopo sesia ya de likotuma amanfo sika wadi so ewu na so owu firi wiase na mrante ne fanya disu malady emrante no emeba bi ka hu bi o emaya bi malady emaya bi so hyembi eye o musoso se krat ne ti computer na nimu a na oba ne na no kasa ene aburofo ko wiase bai ona no beka ene ba ku bi aba na yadru hospital antenes anu bi na kame be besade be so si obeti de bi so doctor nurse so mo wode nyame betuo mu ka malady se ni patumi tira se planane boni malady papa bi ka kire me se ne ba ko school aye offense nursing training ne afra ne se ne ba ne da ya sabia nto on send this camera anu se mama friend teacher ya me friend no ne di nkom o friend no so be me so ma na ani hwankwase asemo muti afidie no so die malady nyame nkoso ntuo muka na da bia ya nti ya kromfo se de ene ya te kromfo yi nyame na twa ha abrante wusu di ne de sen
na afia putu oja na ba udi ni sai dakwa fo nka sofu die na fatamo akwasi asɛmtie na wo de dakwa die ewia nkrofo sika afiri omo ba fo so ma mi kurani na maladi anya ne basa ma akra kunani anu afa na ade sɛ de nyankopɔ si do wo mu eti po masam obie na no de obeka bia no maladi benya o sugu so kati unu media bucket mo bucket ma maladi mo mo frɛ na kati we de na wia na ebo ni nei 05549319300548931931 asɛm no die ano ɔdene hey mo pɛbrɛ bi mo sa pepe azuka den 05549319300551 hello ejampa choma he ya no Oheneni Adazoa yentie o me say sankofu yi ya mi twia ne ka awoya bia me baba buno papa sister ni London wo di bia di me ba ma brona breast sika 70 million bi ko twia ai na mi na be twia o ka aboba nti ko klasi ni wa me abua hello nyabotre papa ma he yeah wada bibia boko de awrade adum yentie o yo mba chokronpo no mfa ne nim to screen so na ye hu no djuma mu de ti ye na nye ize yate ye be yi nani hello good afternoon oba pa yentie o hello yate won kakasa meme ikasa kana ma no so yetie ya ho bla no nyame de chia ne kapa papa se ne ni ma tie nyame de chia ne kapa omo so omo mpa dwuma nya no omo betena Ghana ya da bia amanfo ma amene amanfo na fo no mbe yom tia nyame de chia ne kapa chia ne ni wodi nyina that's on and every year when you're cramped baby will be here channel na hello the monte no man no dey that make man santos no ya beje adamase ngrofo ajiga wo hello mu de dini pache hello e ba ye na wo niam bi frabro chira ba hello ma ya damfo bi e be hia obi okuma so oba what am mama ne to akrantie hello no what de ba oh lord your brand your friend lord wo boka chen so onim roma father bi olende o se so wo de perfume ni laptop ni niam it was send on first cameje no to akrantie Bajin Kumasi. Eja krantie no ko. Oji briefcase no ko bi so apia ota sache akasie mienu. Obi so apen wo twae. Sister ba ko so se no so tachi man no ba ire josuo. Sister ba penny. Sister Isha wa menya kunu. Menya kura me pet store da obe me ya ton. Spare pass. Edra na jo no wa frame o simi mi ame no fo. No mu gumami so. Obajinu woni amanyina. Fedie wi achila. Awra wosem. Wo mu bogeba. Prosifo achi omberi aso mu ka na foreign number. On send 50 million. Bebe 4 years ago nyis kakito. Na ma mi dim rika kwajeje ne na fufuo sika. Mo amunu sama ni wo fufuo ni krante yanko. Esifo. Jaso. Wo mu jiske yana. Ani phone dum ye be block you cry kama sister nko ya boda obebo mari me ama solim trinity president me abre what is sister champon what in so gira traffic mu ton na ma me de na no ya me nwanwa so people wale no wale sa ma me no no so ba abre wa send 13 million e de ma omu na nkrofo sa de ba bi e wodu sister champon kwa de send ho ye ma me bia chese wanyini adi so gira traffic wanya kumba sire nyame asia betie ni pipe wanya kunu obewale mama ya de koto oli family obeda ho why na two hello pacho yentie o so funny hi
Sigo, the ban. Hello. Good afternoon, Pacho. Hello. 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 Me Pacho yentio. Ablade do baofe. Free do baofe. Hello. Yete on kakasa. Yo. Hello. Hello, Aba Paentio. Good afternoon. I'm going to see you. Hey. What can I say here, KCB? Aye. About be ana Dubai, on papa be a Juma. Aye. Ya akwalai emo bro. Sa no ewo mobile money. Ana nanu ya ba ko. Abra ye sole pe mun ko iska nemra wai. Mate. Monne ne nko na mun ko iska nemra vidiga dochi. Mate. Na yehu. Nanu ya onse medoma ha. Maami bi so a onso kotodwe ne ba ko fa krono se maba. O kotuaka. Wanu so scam afa ko jin fika. Onso akosende ensi obi so. Ah, so fu be e di asamo be she wo so fu. Aye. Hello. 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 Abrampa we are so angeno. Nini si form se sia no ko iska no phone so mra. Hello. Me pacho yentio. Ebi mo aye mi bisa. Ebi aye mi bisa. Maybe omo friend mo ka tia me say me to start omo say ni taman. Hello. Mami yeti. Ebi aye mi bisa, ebi friend me. E ka tia me to start omo say ni taman. Na me say me to no to mobile money to omo say ni to no an land so. Afi ablante yi bi matam de machine na di bi matam. Plan now ha say so ka di bi matam ka na me ka tell want let me be. Hello, I'm starting aboa ho wanu pon fin. Hey, so mane so hu so hu ne to. Hello. Hello. Good afternoon. Hey, enti nyina enti yesuro se ye bebu aten. Hello, mpacho enti why? Na we dey ye obeyi ye we nyina wie. Na Pentecost fa kwa crusade. Wo je yin for jala for. No no kwa chira kwa. Hello, Pacho. Good afternoon. Yenti o. Hello. Yete won kakasa na me mu kwa mu ba so amu me ye pre. Me Pacho, omo ya za odo wi ji na limpie. O de ya me mre bi mo. Kafra. Me ba ko school. Na mo diska ma kwaro o ma da na diska no ba me se e be yan kan mo ma ye body guy kwa o na me se sa case no ko bi aba san ko fo bi ba na kan mi ama fa no ko police station Hello. Hello. Abrampa hangeru fa ni si form na mo kokko yiska no ye beba na o ma wa ye me nga page second case ni wi na fa no McClave benchiri me fa no muko iska nimra bodam papa case number 2 Kevin what did you call muko iska yiri no we nwane nyanka ne ka wo de kenwe ye jira yiri ne pa Esther Usu e no free buy and cry complainant one oba ne kwa respondent Isaac amwate santasi brofuedu ene ogina mu kwa ajeta Yesu ma Esther na hima your Bible cry be focus ya kasa prekusina podi across pede ma ba cha me Bible kwa ya sorry ba cha me ko Pentecost ba disa da me ko we ja Pentecost metifie adenti en cry ana ai bataka clear 20 ase akwanya yetina ko ya juma o erade ba boa wai utu kwan we ja unyame so we betre TV so ahye se boss bo jacket page akosoro na ba odin eye me pacho eye me Esther kra Bible me kra Bible sasa mo ame bekan sasa mo bekan trodo mi ni tro mi ni tro unyame boa ma order
me pacho mene abranti bi esan kakra be ya nate be 2 months now oka se me man iska kakra okoyi ne niema oba oji scan Monday se ba Wednesday me se beka sata kra na me bo shop wo kwa chempena no wo sa du sika ko ka ho modia mo 2 months in prachi no sika sa ko di ma be TV so anwe wo se cha me ko da ka mi nya hu ewura me ba cho mi nya hu ko ji sa kwa sika wo dia wa timi akofa bi ama 2 months mema o ma bo ma no ye shapo chese kwa be no ntumi e de se wo mo petse ase a mutumi budo chese hemu de ya fi we fa be wo ma fi we ni edi wo no ma ni e se laba mu be wo ezuka wo fra wo na akeka bom su odwan se de se wa hemu e de o chere utu o nya bia so be pra pike se be u pike wanya pawo mame o fe esta u shia be ma no we dia so be ba cha be bi ekoku ayi no ba cha dan trabo ase dia so ba cha u ko ede o ba cha hona na mo ye adwuma e de adwuma oh na me ne cha na fo ni bi na e garam se ba cha na wa bi amo restaurant ti wo na wo restaurant ho e na wo bram e ba cha kasa mo ane so na kasa nte me ba cha o kasa me ma na besia na okoyi ni ne me be oba na o de ama wani utra wo mpratwi me ba cha 2 months me ba cha na me nso eja me nim se adwen foforo ta kire na me kukuru scan man 5 star what ni photo ba me ba cha o beda so we de me stro me nja obetu ani man kakrate na me fa nto so wo kromfo ye mo obi nkodi obi baba yi wase exam fa ni sika nwane fa ni hunni we de mom ye nche na de ketu adu atiwa PK Mr. Fred talk show ran brain osu na wo hu no so ya de adwuma e ba cha cameraman wo movie industry no idea why cameraman oh movie industry babe Ghana movie industry yeah omo cameraman tim wo even the pictures are oni omo kura twa pictures na ono na wo kan bi enye no kore e ba cha no kore even ya church wo kura na ebe video church continuation mother so ada wo wasa ja ko continuation step me free e hokọ honum na me kompai bo kakran na wo hu no wo ani hu se wo scanner ba cha da bi na ne edi enti na wo be ma wo hu na na etwempre 2 months otumi sere wo 5000 obi sam se wasra mi ane ne bia ba ko yinti se mo sika bi o ho a me fa ma no within na the brand na Monday o se because me kwa na dey store and also by Wednesday dey na me saka na me dey man no man try e ba cha na me dey man ti me dey man no otu ne tu free kro no so 4 years ni me hu ni bio ba no dey die 2 months on no dey die me wa e ba cha share 2 times pe e dey 3 times isa we share be me 2 months pe and e hwe ese kemi adoko me dey sole na ka papa ni trans nwi na fa kwa sampani ni photo mai mo dey tumufu bia muntie mo ma me no ma brego abai what is ho to wan ntu a esisi fom no bia be show figure pie crowd o hi bia dia ne so nam na kwa sampafo na ma jeje mo amom ye di wudi musika ai se krobi sufo ma bawa wudi om na utumre wo mo de wudi om na utumre e wo mo de e grass tena ye di uni etumre e wo mo de bla enkoye ni mo a my lady be that say ewo akonya o de amami opa you papa watch wo na yesi from no fe no wa sha be me 2 months when you so start to 5000 dwane wa ba beta na me na dwo me ko nti atwetwe me koda aka na nya dwuma boni na ni pasua e ya semo e na bi to na me team office na me choro choro ka che me bank manager se be na che me am ko nti atwe ana me soja am commander come finish obi enku obi ama ya hunto ye yanko my lady medase ewo akonya kese a ode amami na mechia etiefo ene ahwefo nyina ebe metena sese ya no hu se characteristic nupa na ye de abadwa so a ye frɛ no Zahara mixture
Zahara G capsules Zahara man capsules ene Hindi Herbal mixture ye no imu nkomo ene mu adanse ne de beso mu no dofo nkomo ya hyase ye de ye dura ye fe no Zahara mixture ene Zahara G capsules ene di kan won nkomo twetwen mu sa duro we eye dura eye bibiduro kan eye nubra ahodo emu ahoden ne atwetwen ene ye de fa mfidiem ene ye de aye Zahara mixture ene Zahara G capsules se uyo ba na utiemi atimiye oba bi wo ho infections pa hanadwen infection bi te se gonorrhea syphilis etimi ma se bi ensansan bi etimi etigu na himfi ho prekesen etimi so ma ejano jonso ya yawo se uyo ba na infections hawadwen na wakon unhu nsisaye bia wo ma oba me no tonchia adura ebeboawo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho a 5 years ni ontimi emu ne nsa 2 years ni onya ne menses da oba bi so ho a onya ne menses no enso da krope na atwa sa wo yoba na otisa adura ebeboawo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules sa wo yoba so na utieme na white pa hawadwen oba bi wo ho a white ni odepo ene na betena me se wakon wakon so many years ni ohun sisaye bia wom se wo yoba na white anase odepoa hawadwena me se me no tonchia adura ebeboawo me kanfo ede ama se pebisisi a ko ba bia ton aduro bia Herbal shop drugstore pharmacy shop bia ben wo wode uduru ho a wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules enu ni adura oba onoma o white na hawadwen no o white na tete wana na ba ya o frɛ na amfa no onu maduro na o de po na tete wo no aduro no ebeyi ni nyina ade afiri ho sɛ woyɛ bɛma so na utie matimiye bɛma bi wo ho a wakowura tokrobo ni mu me pa kyesen wafa innam yare bi te sɛ gono syphilis anase chlamydia impempi no eba ne saa na ma ne bɛma no ɛsotia na ɛtie ne bɛma no fɔwa na ɛfɔn ne bɛma no ensansan bi ene na betena eba ne saa na de bia na oti na odwi bɛma bi so wo ho a eba ne saa impempi no odwonso na obre na ochim ansa na dwonso no atimaba bɛma bi so wo ho a ɛho abonsa ensofita na efiri ne bɛma eba sɛ woyɛ bɛma na uhu san sunsanso we bi wo ho a bɛma edura midi ho adanse akamfo ede ama sɛ bɛboawo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules udi ya ne se obekọ drugstore pharmacy shop Herbal shop bi ebe uduru ho no se bema aduro foforo bi wo ha eno na bebo amsrew sini hu Zahara mixture no ene G capsules no eno ani adura ebebo enam yare na ahye wo so acha wako unhu sisan bi awo mu no ne nyina o start no maduro na ne nyina ebefiri ho ti sa wo ye bema na enam yare no ahye wo so ache enam yare no ama bema na fon enam yare no ama bema no ahia bema Zahara mixture no ene G capsules no aduro no ene waje nkwa aduro na ebeboa wo odofo bi so ho a owo weak immune system na Zahara mixture no ene G capsules no eye nubra ahodo ane ye keka bom ane de aye enti se wo ho na owo weak immune system de bia wa ye mere won kwa de bia wa ye no fon yare nkitenkete hawo odofo bi wo ho eba ne sa o nante kakra bi a obonse ohuna mane na o te so oye bibi kakra bi a obonse ono kwa obrententem obonse ono kwa de bia infections na ehana dwen onu madura ekọ na ba onu kwa de bia ewan ketenkete wabowa 2 years ni oda hombowa 5 years ni oda hombowa onu kwa onu madura obonse ekọ na ba odofo otisa edura midi ho adanse akamfo ede ama sebeboawo pebisisi a ebeboawo abusti immune system no ama opomoden no akonanim ene Zahara mixture ene Zahara G capsules odafo bi so ho a osa ene na betena ono nko ade bia bo se odidi abuoi aduane nto ne yam so a na ohuna mane odafo otisa me kamfo Zahara mixture no ene Zahara G capsules ene de ama enu ni adura ebeboawo odafo jiya na mesi ebia na watodro na bibi kire wadwene so anasa unti bibi ase o de frɛ ye ne beje so 0246
348334 0246 348334 0248 56 9335 0248 56 9335 Other for number no so that TV no so into the fa bibia onti ase bia ofre ya ye benya daje nya chirechiru mu other for common dru ya dru aye fe no Zahara man capsules na say dru we aye dru a aye natural herbs a ye de abadwa so a ye de boa ba ma bia se uye ba ma na utie me na waye mere wompam uye ba ma na utie me na uwo weak erection sabi ehyebu na na adwo tiemiye se na u pedra ba ma ebeboa wo emfa nsunsanso bia enkobra wo dache emfa ahohyesie bia enkobra wo emfa tipaye bia emre wa ba ma mesra wo Zahara man capsules no enu ni edura ebeboa wo se uye ba ma pa na premature ejaculation so ene wa betena ba ma bi wo ha etete no hana dwen dinani se uye ba ma na otisa mesra wo fa Zahara man capsules na eye waduro se onkomwa no so aye mre ba ma waduro ene Zahara man capsules na ba ma bi so ha sisi yale pa agena boso ene na betena otwe ne ho antwen se uye ba ma na otisa na sisi yale ene wa betena na tetew ha wadwan ba ma ko ba bi aton waduro Ghana ha Herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia ben udie uduru ho a wo se wo pe Zahara man capsules enu ni edura be ma beboa umre ye na waya ye bo mra ne se bo aminiti be ma no eduro no ebeyi ni nyina e de free ho odafo enkomo na duru ya dura ye fe no hindi Herbal mixture na sa duro we ye edura ye de ebedwa so a ye de boa odofo bia malaria fever pa ha na dwen odofo bi ho a ono nko de bia no numato de bia no num ayanyono saa de we aye no wako ako eba ne sa entimi ema ni ndidi enye kama ubosa ono nko de bia no na pomden na ewo fam ono nko de bia na nim atwefia ono nko obose de bia no na aposo nyina eye ne ya de bia ni padua no aye sesese odofo otisa mesrew fa hindi Herbal mixture na aye waduro ba bia to waduro Ghana ha wo de wo se wo pe hindi Herbal mixture na odofo o typhoid fever na aye kwan kotewo so no wako a ohun sesanye bia wo mu no odofo bi wo ha eba pa me se amanehunu na ohunu edura numra na nipadua no aye hyehyehye te se de ate ensanso no agunu so no ubo se no ho aye ne basabasa odofo otisa fa hindi Herbal mixture na aye waduro ko drugstore pharmacy shop Herbal shop bia ben wo se wo pe hindi Herbal mixture enu ni edura ebeboa o typhoid mo wa na etete wa ha wadwe no ebeyi ni nyina e de free ho na sa dro we aye do odofo nubuna ahodo ane yakeka bom ane de aye se usugar level no so ha wadwen de bia etete na de no wayem hyehye odofo fa hindi Herbal mixture na aye wadro odofo bi wo ha adwuma wo ye no eden me patch sen adwuma wo ye no oye adwuma ogya ho ogina enkyenten eche eba ne sa de bia na mana pomden na ewo fom odofo otisa fa hindi Herbal mixture na aye wadro ko drugstore pharmacy shop Herbal shop bia ben udie uduru ha wo se wo pe hindi Herbal mixture enu ni edura odofo ebeboa se uduru ho na o se edofoforo bi wa mesrew se de hu hindi na beboa ne papa ya de ahye agu se aduro ni odofo gese wo so ahwe ana behu ne pa ewo hindi Herbal mixture mu odofo saje na mesini biem ebia na wato aduro no na onti bibi ase ana bibi kire waadwene so 0246 348334 0246 348334 0248 569335 0248 569335 other for na man so da screen so to the fa bibia onti asie bia no ye be cheche mu na ye nupa so ya top te Ghana ha pharmacy shop Herbal shop se ba bia me se ye twadro ho bia no me shop bo se otwadro na obaya danse na wakase characteristic adro ne ye papa me da se my lady ye da say characteristic adro ne ye papa busuafo vili gadochi money na hand back na ground sikani ni yakwa ko 15000 eti mon fra ma me na mayen
na so beba be jiu Sompa Nkomo get results any kromfo no ko yisika no e de abrɛ any 15,000 any na ye story bi and na no ye ba Lydia oba se o ka se owo a obesua adwuma ye maame Sophia Piasare mental health nurse or London wabetua sika ni nyina 2,000 no eti abrampa mo frɛ Lydia na ba baby kura wo kosua adwuma no ye pese one ne master ni nyina ba ni handi sika no edema master no ye mfa ma wo so mo mfa nko na nkodane sembia na ye maame ni hu se adwuma wo de hye ye nsa no ene ye maame so odifu nkansa ye maame bia ascend in 3,000 so mfa bi nkoto ovi na mfa nkoto ne pan no nto mattress ni bi na so nti abrampa mo mfrɛ wo no so na wo kyena wo mra magini sika why nti se ebi mu kasa na show we ana se yi e taking off air ne wa hwan a ayo na sabi mu ni de mo keka mu binom e wo mse to da bi aya na nsem ni bia na odin na so kwasuo ana wo boy hina ye boa nipa o ye boa nipa e ko ye ba ye 15,000 ya no de abai enko de kwai o de aba maame no je ne wonton akora ya wo pese okosua adwuma nya na obi di na tumi obesua maame obetena abesu eto nkansa ni ya ne mattress nya no okoto mattress ene da sei etwa eti baby obi ho apa no ena ye ba dan ye dangwe case no na abrampa ukọ hospital ko si sei malady mekohia doctor Sedu o se sisi ene de e wo se private hospital bi wo dakojom o mu ne be di ho dwuma o mbeye surgery o mbeye na se de o mbeye ni na nko mpese o mu ye ne kon no no mu ye this is 6 months echi ansa no matima ye ne nsa no na doctor ne se obehwe na waye ne nyina abom se de be ya onkoma eti se obeye bibia be wie no obeboka 300 million anka ne sika no and 30,000 any enso anya 15,000 they say aka 15,000 obeye ne nsa dan ye dangwe papa de waye bio onye na adwen so se obeba behwe ne da bi na prosifo no yensan ko hom na papa na amu che no ompesika ni bi mu aye ani o se ye tu sa na mo no so say sa akwala no ye se bwande tu jam onturi ya nya na adane enti won pa bi mu aye na nka ahoto mra because enti wi makola yi nante na won sa pepepe ene se ne kon enti wo chena no abrampa for 15,000 ko ma doctor no okay na ye stress e o betimi a start ana die o msi bedi o mo beye nto obeda ho be 2 weeks nti yenim se atiefo ne ahwefo obetima yesra mu ada oh abo ni due o nyame ne pra na ne maame ne die wudi na chi a ne niema ye no bufu sabi eku sabi eson me na metia na me ho aka frafrani onyi ni 1,000 cities mame yenka no kore wa mame da ye ni bia tatra area ye ni mo mutiri mo den ni o mu nyina ba most o mutiri mo den ye pa ni o mu nyina male di hwese nye ya de na ne ye hwa akra no etisi edi akira akra ne bewu ena maame ne nso message na e ba won ho nyina anye yesi akra no kwada konfa no chi wa me he ne da what baby sabi e se di kote foforo eti ye ne age asoa male di na se be ko tran ho che no mo ma o sedi enti makotra konfa no chi na maame ne ba ne medui sedi enti omso mo ma omo ba na mete ho me mo wa mo asem da yeso ti me beja o mo kura o mama omba he na me ne doctor na wi a me isi fo oba akoko ka wasem ye tie o me ba cho se na American ti waje 5 times 4 years ni me hu no na friend ena esi anu so yensa kana scan imagine mo ho obejere say times 2 wunye hu no wa se shop plan ba cho 4 years ni o woni me ba cha your friend say ekura so de di anambo na ode na tie o chia me bra o ho fe na nyesa o ho fe ne nkumase o ho fe na me shout to me chatting na wa block me shout not to me man warning message awa se kura se woni ne yerete
Eti edan be me na no koda. If you na odo koda wako. Me bacha na odan na me so me odan na me rent. Eti na obefa wo dem. Me bacha na oba me. Sister, somebody be on man na grandpa. Ni pon be say pam no. Eya kwase asem. Sapa you want to sell. Wo ye adwuma ni China for na ye adwuma. Wa ha dan. Be ma pa be no be da wo dan. Wo ni baby wo te. Wo ni baby wo wo. Me bacha na me ni baby o te ba na me mpese me ko. Dientina na wo mpese wo be ko. Me bacha nya bibia. Enya bibia. Enya so le ko. Because say na wo baby be ma te na nya wadwen say wo be kwa akopre baby wo te. Odwane ye kai be ko. Me bacha o mfiri kuro ni so ye na ye mfiri ho ye ko ye adwuma ho. Ne nyina so krasafoa. Asem wo. Eti say wo ye lawyer sadia. Kodi wasem e. Say wo ye lawyer sadia. So le kodi wasem e. Ya ka no krankyere mu. Na mo lifestyle nye. Ghana for my wabi. Mo ye cheap. We share payment 2 months. Ne na twempra you 50,000. Maami ba be siri what is me. Me ko hu tin twetwe. E gwada aka. Mo kam so yin ni abotre. We ye nyan wa abotre. Ne na telephone number we. Wo ran. Ana waja ne number yusu. Me bacha waja ntime ma obi ene ne chate wo. Ene wanya ne number fufuru. Me bacha because ende why smart ya msha. Na ke mfra no hwe. Se benya na woni wani nkomo bia se bia kuma so te bro no bi so an. Bacha nipa ne chate o de bro no so kan ti dia na pa oje ene me de na. Wanya. Kevin ni IBJ nso ye ayazu kafre na IBJ pabonti agirechina too much. IBJ way. Jafuna tetara wasono na momla wai. Ye story ye information bia wo mo ho. Mo so mo jeja bonti jeja kwalidu. E dia nko. Oni pani chatting no Kevin e dia na ekosi. What's what bro no best? Bla na fa. You. Hello. 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 Good afternoon. Afternoon. Me pa cho Isaac Amwati ni. Bajan. Be ma fe wo ho fe pa photo ami hwe. Bajo eze. Me so wo ho fe pa photo ye kura mi ami hwe. Ababa we bia ye friend no Millicent. Esther usu ni mu no. Esther usu ewo he. Waso onu hia odi aso 4 years ago. Mo ne twempna 2 months. And now je ne 5,000 say odi ko union ma. Eno anu no wa hu biem. Wo frɛ wa no wa block no. No kore. Bajo ntemu o. Yo me pa cho anu na me pese mi tie. Wada uroma na na usu. Na na mo ati ye tie. Nana mo ati ye tire unchire mu no pacho. Bajo eto usu. Na odi eduma. What mami o se na o ye di. Me ba cho cha me le do ni me. Me na me kasa no we je bisika udwane ye no. Eto usu o kana menya o se di no. Ya me bo cha me de o so hu ni pakro. E di ba na no o de frɛ wo. Eno a Esther na na o di ni. O se unim si frɛ na Esther o chia me. Bajo awen ma fe me hu ni pakro. Aha. Ni sika wo ho na ani wo. Bajo oma ono na me neti ano ma miska. Se fire de yi. No o se me panye adwuma. Ono se diska no fire adwuma. Bajan. Yo na oji ya wodi ya adwuma. Bajan. Nam de ko. Na de coin. Me de fa laptops. Eton. Eni esenka mo atin abai we nko anya obone. Na de na empratwe no se mo twi 2 months pe. No one mouse ka se fire adwuma no efie 9. Na ni janhye wo ni sika ama. Mangwase driver boto ama banchi ama. Se ni sika no ni sabe de naka. Oso chat o pen wa blocking. But on chatting. Chat to TikTok. You can what is our number no? TikTok no sending me message. Yo. Nana mo ati se mfie 9 sika no ni sabe de naka. Because from the horse's own mouth, who see the sika wo ho. Ti brad ya wo ya bai wo bodua wo. Majority na me na ne o ana na me ye computer adwuma ana di establishment di ampa laptop ni anton e gala ni gu yo mom ye no mo ye Wednesday bi o me ye 6 mame
And Galam say ni go ye no mu akọ e ma scan say aware and me so de anya hwe me pe scan bi aman wo kasa no wo say o discard ma wo say fire adwuma na wo de kra laptops men na ne wa na say de ye tia no ye nya jimi eti edi ananse sem na sesi a wo san beto akire yi bra asam ka wonya nche ma se o ba tie mi tie o me se na menene wo ana o ma me ska se na me yi obi adwuma ana o ma me ska se me fa bi fa laptops enti na me de fa e shim se bi a weto ti boys no be ji a guarantee for mo ji a Wednesday na breaking day ni sunu abetua obetua bi enti e kwamo mo ne gui enti ska ni shi oya wo na me say ene me pesa na na de ama ma bra o si asem na wo kan wo to ana me pa cha wo ji scan wa ba kuro ni su bio aha busa no ma do say wo ji scan ne sa wo koyi ni ama na ba no wo san ba kuro ni su bio wo so ye re me ji no se wo ji scan se wo koyi ni ama kro na ba no kro ni su kra wa ma hobiem te ye de na de koyi adwuma ne scan ahye ya mo fa ne picture ni to ni na me ko fa laptops o ya we nam de fa laptops e no se wo ji scan se wo ko fa laptops no wo ba bi o but na mo ho laptop na me ton e ma ono ye de o ji sika o ji scan na me de ma me pesa na ma bra na na mo atin wo picture ye de TV sui wo ye ni mo nyamfo wate na mamu ma ahokire mamu nya niema bia ebeku manimu ase wo hia obi papa I were 2 months we ni wa bro wa ma 5,000 wo dis kana dwane 4 years wo gina wa wo kasa na menem en se wo poa en pro en na wo twa and sister kete chawo sa asem ni etie ni ade ni fam bra ye to ye safra wo sompa da ben na wo beba because ya mo bi a chat o ya your investigation ye ni baby a wote enye sa ne ekopum wo chena me chiw me achiw enti bi hian da ben e na wo beba na by one day sikama no 4 years no wo betuatua ni interest aka no mi to nyame da ben na wo beba ma so mo tamal enti me free wa wo tamale wo be free tamala bada bay me ye ni me binti me sere kwan wo ye juma send the sikama e bra wo TV wo da TV so asha singlet ya wabodi segu wabodi ase che da kom sa wo yire ana wo girlfriend tie hu wa bra boy ade da TV so ya eti bra efe na na mo atin efe mo hwe o Ghana for mema mo hwe ti what again is I menye nsem nyana men kanya wo so dia na wo ka kire mi wo si anu kura wa jiri sika what is them bujanse men ne tina den sika be dim wa na wa wanu wo so wa diska ma wo si diska say je me asa juma me na mpese me twa short bujanse me sika say na akodi no anase odi ma say odi ma so kasa tie ai wo ka tell me say me ma o sika na woni ama bedu wo ko clear woni ama na wo diska ne Monday wo si ba Wednesday na me bobo kia Sompa me so me ko fa ne ama no se ba Wednesday am ka say sika na me ko fa ne ama so ba Wednesday me nsabeka wo tu hwem kwadu kuma se no ane no sim registration ba ya sa ne sim ne sesa no ane mi we na no na me ma obi so a block me o na ma obi foforo ne ne chat na o de ne number ne ma no wasar ne number mo ba foforo da we de na be ma o de wasan ye business bi online na ma me share ma nipa no ene ne chat so openie ma ni bi ena nipa ne na chat ya no o de sa na ma na me nim number she am watching she de wo ye na na obi kura odi kura o picture no so obi ku wato wa chene no e simple bacho entiza wetie ni wuntie na me wodi ametie no wodi atum se wagini sika e tie de ba bia me tie wodi ya wo kire mu kire mi wo se ya no kura wagini sika business ai mene no le business woni ha de woni net shro ne konkonsa net shro debi ene ne bonkase woni ha de business woni ha de business me ye computer do na ase menje emfa ne yen ton na emfa so ba ya hangin diaso wodi e trana to ayampia me e be chiw simple e wodi o ka fe di agro se wanya sem papa bi anka nche producer na mo aten e be ye wanwa baby a wodi ka no wo be fit tamale wa betua me na me ka chew it's a promise so one fra kola we have the sika mana baby a wodi ka no ye wo be fit tamale aba betua so with the TV show the whole world
obi ehu na ochena ye be se anya sem papa bi anka ochena ye be trend ofri adu kosovu so be trending aka bi ore twaso na so me ba so wudi ni kwa abo tire se papa no be talk show man what chini sabu chini wako shia be me 2 months wona akoma ukoma nisika kwa adwuma wa wadi ma adito wa wadi ma abiti TV so wan wani mo ma me no ma bragu papa wo ma me de beka wo nua pe ma ne ka cho se man 50 million enko fa ne ma ka be ma no ka be ka se woni bi what CDNT esimo shele metu shele dan ka yirim dan ka bam say what they say obi shedem ye di no ye di obi e be ba be TV so e be ba ye sorry e ma konem wa papa be fa to tena wo fe she tu egu achi ene wo na yesifo papa eni komo Yo, me pacho baby bia wa uti en anasa wo hwe no. Aha eye omi Herbal clinic aya so ye no. Ewo ebuakwa sepase no ubesi wo sepase gawo. Akra anso so ye wo awudome runabout. Na se uti ye na se wo enim ha nko ade a awurade nyankopon. Ni bunsu etwanche ade wo kire tua bom. Ene wadura batie na papa ne kasa. Enya asem keto akra enti eni no da bia metnet afidie so ameka se ebefura anase ebedumu a ye won senkyereni bi wo ho a ubehunu ewo nipadua ni mu ene kyese wani no ebedum ya anase ebefura senkyereni bi na mebo oboso de akire we no obi hu ade se bo obi hu ade se nwusie obi wo ho a ensuo ta nani so obi wo ho a so obi fira akire ba obehunu se obi ena efiri akire eba no cha atade kokko anase atade tuntum na enso so se nipa no amen no a ohunu se eyekofi anase eyefia mepaacho ayeni no na efira anase edum ena ebo nkae obi wo ho a asede entintan bi esesen sanani no eso no mepaacho ayeni no na edum anase efira na ebo nkae mepaacho afrefo no de mepane se mamenkasa nwie na freme na mamekasa wi a na wafre enu ntu odofo a wutie me se wo animu ha nko ade a na wafa namba na afre aba na Awurade na me so aboa wo obi nso so wo ho a doctor aka kire ne se entini no a efiri na adwene mu eba nani ne eso no entini mu bi ho akeka na se mimu bi ayemra na se mu bi atete ene obi nso wo ho a doctor aka kire se pressure aba nani ne eso obi nso wo ho a doctor aka kire ne se glaucoma wanya eniade efe ne glaucoma me paucho fa me number no frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa wo me number no eye 0550 570075 je number ni bi 0550 570075 me paucho obi wo ho a nani no baako hunu baako nso so ehunu me paucho se wotena ho a de afura no ana adum no a ehunu no ebeba abeka de ehunu no ama woni ne mienu nyina ye fredede ama wakade ana obi kura nso ho a ete esneni no baako eso odofo fa me number no frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa wo eno akire no obi wo ho a se nani no ase ha sei no ati mu amohwe TV no bon se ne hwene ntem ase no na eye ne hwene obi nso okra na nani ase ha sei no na ye ne hene odofo so tena ho a ebe affect utiri no ana wani no entini na ewo so no ama wani no ebedu maybe abekọ hospital doctor beka cho say pressure aba wani na so ana so wanya ni ade glaucoma ena afi obi kura so ho a nani na ebefra na nsenche ne obehunu no ene se ubo se ni tiri pa no ana ni tiri fa pa no ni tiri na pa no amo no anka se hunu se afi ni tiri nani no one side or how aba ho me pa cho fa me number no ne frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa wo me number no eye 0550 570075 the number ni bi 0550 570075 eno akire ni se wutie me na se kompo ebo minimum kompo ada no me hwe TV doctor bi ebetena TV no so kan se kompo eni eduro enu nti ene amaba ha sei no
si we kompo bo obi minimu na se nipa ne ba Sompa TV Sompa FM ha no a me de aduro no be che no na se dia me hwe opanhwe ni nti no se wode kompo ne ba ye nyina ye betena afidie so ama amansa ehunu se dia kompo ne kesi esitie na me de maduro no galam baako ama no na so ono maduro ni wia se ne ho to no a no abetena ha ne ye nyina ye de akyera amansa se ne ho so anto no a no abetena afidie so ne ye de akyera amansan enu nti se wutie mi na se kompo ebo minimu obi aka acho se bra me emfa se kanka me enyo surgery me enyo operation na me pa wo chew mesro me se nipa baako ba ha me dia aduro no be che no eye nipa baako pe na me che no aduro no for kompo no esan se ada no me hwe TV bi na doctor bi se eni aduro afen so mo a mo ntimi ma ha se na mo beba maso ye ho no uba ka chem se doctor enipa wa na owo kompo ni bi a wa ma na duro a ekro no yibi video e ma menhwe me hwe openhwe enu ndi se wutie me na se kompo bo minimu eso esua doctor kan kire o se gise ye o surgery ana se gise ye de se kan me pa cho fa me number no friend e bra na awurade emfa me so emoa o enu akire no kompo no me pa cho eta aduro na no ana me de hernia enu ana me de fibroid esan se de kompo ne tie no enu a se de hernia no so tie ene no ni nyina ye pe na fibroid nso so da wo yemo a eye no ana me de ya ma o edi hernia fibroid na sa goita no kompo no me pa cho uwo bi nko ade a mesro na wa ma onan ayententia e o me Herbal clinic a ya so ye no e wo abuakwa sepase no ubesi wo sepase gawo me pa cho pa tie nie sepase no unuru school mu okura ubesi wo sepase gawo akra nso so me wo awudomi runabout enu achi enu utie me stroke edwa to form team e bi awo ba akra no wa ya ye se akra on sorry nante enso so no e manfo de etwa wadwo se akra ye nsuo ba akra ni entimi nante me pa cho fa me number no ne frɛ ne bra na awurade mfa me so emoa o diabetes o pressure odofo fa number no ne frɛ ne bra na awurade mfa me so emoa eno kwasam ne se pressure any diabetes e di stroke yade eba na se pressure uobi anase o diabetes na se e stroke nu bi ebrewa eno nso so ye wonsenchani bi wo ho a ubehu e wo nipadua ni mu ene che se pressure na awanya no anase diabetes na awanya no e stroke uba ubehu nu se wo pressure no na odo na esi form a se di stroke na ebrewa odo na esi form a ubehu se form na ye odofo se de wati afufu anase mattress eso no anase uboso ho ana ona ho ehyehyew se de de ointment ano ohye bi afa ona ho no anase de emeko anase nsuohye agu ona ho no mepa cho eye pressure no wo no anase diabetes no a ewo moja mu no eno na ebo wo nka ye se tu ho anamon ko mi Herbal ho ne ye ma woduru anye sa stroke de ne ho bagim na se stroke nso so de ne ho bagim a e wa bra wo na no de si form a na ayedofo anase wo ho ana ho hyehye na se stroke ne de ho baji mu kura no bo so ho na wo nsa wo nan eye otitiriti wutia fom a wankasa hu ne se fom na ye dofo wo nan ho so se hye me pa cho eye stroke no na ebo wo nkae na wotu anamo aba ne ama odu na ho ato ni nyina mu no me pa wo chew se stroke ne de watu fom team a woje wo ho a enye wo ye ho hwe a enye ya enne awurade nyankopon de me aba abedom wo me pa cho fa me number no frɛ ne bra na awurade mfa me so moa na enigisam ne sɛ o me Herbal clinic oba ye ma woduro no ne ya de mpaibɔ tai wo chire ya de mpaibɔ tai wo chire no ha oni bi wo ahia mpaibɔ nko a enye aduro nko a na hia agese ya de sunsun ma kwankyere ka wo ho me ba cho what ya say because enipadua na ekuta ye no so yi sunsun free nipadua ni ma nipadua ni ntimi nya adwuma me am gina ha kese ana meti a me kasa yi ama no den sunsum etimi mu no se firi mu a nya de se de me ye metima ye enu ntu ba ye me waduro fo nipadua no na sunsum na etiwu mu no a ye eno move na na se de wo nante no ye de ho nso akwankyere enu so e de ama ho se de be ya wo ho ebeto ye kan enipa bebere ani afira a wo mu hu ade enipa bebere de da fom wo mu ntime nante enso nani na afira no busa na wo se mani no enya me ya entutume enkeka me enwo me enso so nani hu ade na aka se fi hene fa eye falasa what you say wani no entutu enkeka enwo nso wani no so ayi hu ade
What ya asem na say obi wo ho anani no baako hunu baako na ye hunu no kura so a enye ne ya entutu no enkeka no enwo no eno nti na me say fa namba no frɛ bra ye ma woduro ye mfa sunsun makade enka ho hwɛ sɛ wo ho ntɔ a what ya say Kristo kura ba wi ase no a wo say ni ade nduru mre bie no wo de akwankyere na ye wo de also wo de aduru nko wo be gi aduru nko a wo gi aduru gi so amoa what ya say Kristo no ankasa no wo say ni ade duru ma bi no atentesuo de atofom e de aye nipa ni a chen say konsuo we say nkokɔ hohoro anim what ya say onso de wo say na makwa abrochire nyina oba kan chem say doctor won na wa send de aduro akoma wo mu wa amanone a wo mu ho ato wo mu no fa bi kire me e wo fon so me hia bi adanse what ya say enu nti bra yema woduro yemfa sunsun makande sunsun makwanchere enka ho na wo haw na haw no wo ho nto enti me number no 0550 570075 the number ni biem 0550 570075 me pacho mo frɛ no obia empeke me pacho me pese me wia me ankasa me no kasa me bato what ya say me pese me wia me ankasa me no kasa no ntinya se number no ya azan line na afi line so wo hye enti so frɛ na se wunya kra no a se nansa na ade benyame na wotwe na ade benyame na wafrɛ bia wo amanone wo akra wo sunyane wo hia duro ni bia me de duro ni bi be sende o na enigi sam ne se me de duro ni sende wa mini kan nyi usika ansa medical de aduro na bro won saka aduro ni wia ansa na wasende wusika mejimi hudi pa medi aduro ni bro won saka aduro ni wia ansa na wasende wusika aba na wa amanone de a me pa acho medical agiska no amanone fo ne de mo de ni mo oduru enti on de medical age meje kura ansa na medi aduro na ba me number no 0550 570075 nyarewa ni nyina na metimi abobo so e de akere won ti wo de yade bia ha friend yade no esanse e di dwuma wo honam ni sunsun nti frɛ number no ne bra na awurade emfa ye nso emoa akra ye wo awudome runabout kuma se nso so ye wo abu akwa sepase me pa chopa akra no ye buki ansane aba ye mukiu na oba pe memo otu ka akọ ofie mesra minim de meye enu ti buki ubuku no kra no udin na megie no na meye mu hwehwemu ansa kra no waba beduru ho enu ti ye buki no menyiska eye wo ayalesa na ho hwehwemu nti na mepese ubuku eba na awurade nso fa me so eboa wo no nyame nhira wo pa number na 0550 570075 bye bye that's doctor me pa chow nipa o kan ya ne wani o na wutumi kra hu na de na ko yi pa chow kan hu e de wo kekan no wa ma hu aye ha no wa koni asa ya de doctor o kasa o so on otu eduro ma wansa na watua ne kade na chese onim na duro kura no sa no onam papa enti na wa ma hu aye ha ya enye birthdays no e we ya me ma me na kwia ana me ma me pa nua ni mpon ma na kwia nura na odi na woda wanya mfinhye aduoson ane yesere oso nhira nkwatenten e de man belated birthday said aka no rade mfa hodin bebre sika bebre enka ne ho e wo Yesu dini mo ame ya no atwa Audrey Japan Trinity Presby nana ama Audrey I minister Audrey Japan wo to no ma ane onu so Trinity Presby nana ama nso di na woda esre wo suru nhira nkwatenten de mana na ama se rade nyini fra dum kwadum se de osuru awrade no awrade mfa ne nkosa emfa maye wabusuafo papa ane boga Japan papa kolo o ma me se wa ma me vaida wo nana adomane na natwi any Trinity praise fo nyina yesi ye do papa Audrey ya we nsu betwa ya na ni din de say Juliet Obin adanse akrofrom eso o hye papa chese se de osi pay asem no enya asem ke to abi Jesus hwe no awale etie na wodi na woda yesren kwatenten shira e de ma no se urade nyini fra dum emfanko adum mami Julie onyame nhira ye mapa eye ye papa King Edward Amano
mama efe kun enra na eye daddy birthday belated birthday dad se utimi boaye ta ye maame achi de ne ya agede ma wiase oh ya me hyiraw sanse oba bia nso bekọ nanim a na bema kokodrufo ne bema papa bi nso ehye kire ho daddy King Edward enra na ye wawoda esre osuru nhyira nyina e de mam se urade nkoso amen kwane bi nka ho no fe mu ahoden sika enso nka ho ye maami Joanna Chei enso efrene mama fobi samfo aduam sa biji krum enne abije maami nua odina woda nti nyasem bofra kora minister abije se enne wudi wa woda yi owie ya obesen ne 1000 fa bi ko wi pizza enne niema nti abapa oye na mi shirawo abije besen de wai surachiri sika wona ho pa akogya ne yere kwa America nti dia aka nyina odi ama no ti egya wona ti surachiri yo ebusia fo edamase na yebekwa kra ne yebekwa akoda de a kasa grande ehwa ne ekogyeje ho na ekogye ho me na mase ene me ba ya santo Tracy bedu ntiamwa wo ma me se wo chiawo na wo do bebre woni Mr. Bedu ntiamwa ene adwumayefo nyina Awurade nhyira mo ewie yo ye show ya ye nwie yi ene nkrofo sende ye de adi obi awie ya ye ready ye be bona hey hello mommy that's hello I was so hello yes oh but look me general yeah my network no mo nyo baby me jina if you na me want me no we am ko jina if you na me so nya message bi na but message no was so okay message no was so but oh ba my monica creo once me fro na network ni ye bi sana ma me fro office for near report mom if you come me scan me send you no my verse out from office so ba mama block me ba money pin nti me so me fro say bi sa also sa o de nti ma block me pin no ina me na do nya message bi aso ma block your account no minim kenka I just say me ban for school o back class so me ban ba o ma di o mo say dia me ye ni paboni me na ma kwa ba me o so ni me chant o ma di o mo say wa ba me ho ni de sika ba to account and I me sound so from say o me do mo chi sika na me enti mo yes an now who say message bi a o phone so me who say message but on say me minimum kenka say me ban ba no ba kenka ya ma no mo say nka me so na nka wo hu abusiafo ye ba na baba we afa ni ye beba ne ho ye ni nanya bi aka me pa cho me ko Canada New Zealand visa tickets express group 0552 822 7787 OCP Ghana osu dua to so de niema ntete wo ho nso do so 0555909437 Tabita what the abrofudro or cambomu and tentem say ye prostrate infections ubema mushesho usisi adwon kolaze me pacho ye wa hoju daban 0202347647 SRSYD Nuvuchi Studios me pacho so pesa ye photo shoots podcasting and say ade bi a wokoye a wohia photographer papa bi no waya ma wo no ye o mala mabase off Kokoko Street 0574715778 Joycam Roofing Company Limited amponsa yesrew ye frewa maniema nyina ne da kwem why pacho obey IBR Ceflock MSL Standard Sheet Euro Tiles ye trestles any woodworks and so the account we our hands brigade Techiman Kumasi Sokoba and Palm any police station there and 0540125816
E-Health Medical Solutions. Me pacha your Hima detergent. Do you be see niema? Do you be horofom? Do you be horonsa? Akwadan fidi botrum. Mother care. Katia Gate 11. Southern Americom and the Palace. 0245 155 966. EBA phones and accessories. Me pacha dia na wo hwehwe. Wo perform ne ho nankasa. Obey an intentem the amount. And temper. Bomodian sa onu ombeto kese. Upe wanfu bi na apesa woto. Osi wudi etua skani bi. Na tuatua ne kakrakra. Se na awotwe. Bosome. And tentempa. Ye was circle inside American Mall. And a Kumasi so Edum Central Prisons. Run about to wha Ejekum building num. Yene Makando Plaza. ND and Mushe. Me pachow Freyene 0200 689 170 Kojak Farmer Pro Code Awoya Ba Afie Me pachow Koketeswa Wona Unimu Sonsio Tipaye Pepumbrafo Osia Shishan Kawa The Adibidi Shemuno 0531070020 Way Aye Unilever Pepsodent Cavity Fighter Unum so nyunu a Unum so sia O se untumi fe nya de papa bia na de awekase bomodin so obeje na obeboa ama wo ho atimi ato grow fine doctor so mo ja so ate kokete so a wona owidie nani ase wo ye bra ni basa eniema nkoye mawo wo hye ugina ni padua nim wo sole udua so akosi anka adua so a grow fine ye ne ayekoko ne nom no wede digital Herbal center usia ka no a 0244596532 Kenjen the fire di so ye bia wo ye yie wo je awade wo topon wo didi na obo wewa your Brema UGC Tafuni Road about route Nkwanta 0241449191 ABA Herbal Center. What's it tell you when you so? Opposite when you we are brown so stroke account to them, o sabunum, o brabunum, ye what quadra sojourners, ye ben jano, but on my incro, ye need Ebenezer Preparatory School and a bomb 0541565199 P-Wak Garlic Mixture. Mitinia Coco. Why Cassiamroso and Teshewa Mojabroso Onsano Nayo Titriti Me Pacho Bomodian so be Fred Doctor 0248 928 Leicester Ghana also between am one and don't share to no naya Wachima Wodi akukudro benante sanse etamu ebo wo no ya wode ya kese e ho ne ho ene nketo 0501390337 na onso ohun enyo jo me pa chaw maame se wo wura no yeso pusu nunu a wote kanka ya pusu ya hwe nane kyena na ye wuru ba bi e besan ehwiri asem de akwa akogina me se champo brem so mami me dance so mami ansa na meba na sem so short no abrantie enka me srewo a me nsa dam nsayem enka maami no se maami no eba be ni hia enam ne ba ne sam ma na ye edi nachi no na nka maami no eka bibi gu no so se na be ya bibia ebetwa se ye de chene de a ena biem so ababa yi sebio wayemfum so edie na so no eja ya wo emaya yi samre wo mo ya wo mo maya de o mfa wo msem wo muti so mo jampa ibo de a o mo do mse be gu muti so we nsem ya ebe ne ede bi ebe no a na eba eso mo entie ye ti so mami ne waka na abrante no se wo twa ntro so wo ka no kre so wo discount beba sorry so beba ha se na se wo ma no se wani na sem so a ene ni foto ya di tu so de be se bia ebenya asi na emom no emfie na so de emso no so no wota honom eche na wo se no nya no entini yanya no idie
One face can raboko, never be a 2 inch. So, mammy, that's it. You, Obaya. Ma, I see a pencil, the jam penetrating your quiet coboca. Say, Japadi and Oma would be a couple of phone. Omukunyani and Monia, I had the end. Wait, dear, all Conan or packaging the kama, the quache, Wahin dying, bear my hind, dear. Now there was one mine, a bed family. Bejiska, Michia. Teddy and if you are no ding, I see and cannot cray. I ran to our boy Juma, no mum. Sad dear way, see, and I'm my generation, near my Minyasano. Oh, Obiano, ain't mean the young Kunni. Obia, but no barber trim plan, I do not want to trim you different. Obia, the plan B near dream bonnet and ever, and plan train a pension ever. Yen an anoma to be brave. No more the tete way, but Tediana way, Bopperema. Ya penswa ya yenu open showcase in Suno, and also so accident no, Pnatre quine so accident no, de beer crash. Na brown or fair yesro. Why? Sikano waji atum, so waji scano ho, Fesicana brabayano, na bibia tum chana, the away and the Yamesi and cano pray, and yet. Oh, Krobisu ni bank wa bodi and go mahakra, wa bodi am wuka. Oh, na man so yami ani na ho. Ade wo package di akwache. Wo san di sika so so ato. My lady me da ase. Ah, say das. Na brampa. My lady, me da ase pi nyame nhira. My lady, me ni kan ka bi nkyire me nua bai. My lady opre ne ho. Abrante unim ni su ene ne ban. Busu mimienu pe. Na wachimi agye atum se me no betena. Jisika koyi niema aba sasa na kra oka. O jisika koyi niema aba. Menua ma ye besrem. Mo nhyade we nso ne mo amo. Be ma bia wono be kasa bi obe na yi so o mom bu se ofisi wo nso ye adwuma. O mom me busia bia no won fa nkosi ba bia. Twa ho dwane. Eje okra nkwa. Ene me ma no etirimu aye den. Na my lady mami ka bibi nche menua be mai. Se openi wuo evi se he enye kro bia so ne akire obi aduabo male de ne duabo no ewo obi anum wo ye na de ne ne ya obe hawo abeba itu male di se abre ye kana se wanhunu de ekozi a krati wonya no mfa ne die o se wo photo ne da TV so yi se wo yira hu se wo nam se wo ye adwuma no se bra wo boni na se bi male di mfie nnan wo betu eska ko block ne line eduru ba bia nipa bi mfie nyansa abrante no male di nyansa ni tirim awura wo ye pa wo senka wo body dua kra ku no awura ne ye wo senka wo body dua ku no wo block me line wo give me 5000 I block me line wo senka wo body dua ku no we nya fe ne nke be pa ne che obi a na ametua na amese maladi nipa bi di bone dodo akra bi kro no so wala tuala sana no ye wo an wanya bibi kakra ana busumi mienu wanya mu gidie wo so be wanti wanya gidie wo mu se obema de mewaro na wonya adwuma maladi enye na je 5000 na wo gi koya 4 years one blocking nyo bina o man pay wo number ko be hwe wo yin eduanya na ko di mirikaba ehwe na kira kwai maladi nipa nya bone nketinketi a omudi wu abu bebrebe nyina eye bone nketinketi sab maladi eni pe di bone aye bone wonwini ninu ya ho wa fa oba nka bai we bone ben waye wo waye au bone ben nka bebe waye wo se gay en so ko hia be ma bi no omo akra bonfi no maladi bonfi no abrantia na sa adwuma no ade bi wo ha yen kan kire no wo sa adwuma no maladi baba bi wo adwene pam wo ba bi a be ma bi asesi wo mani nyina sizi di abrantia ye mo fa ne to me nchen no obi ahuna be ma no ye kana sam no amoatia ye kana sam no bo fredu ye se wona ate santasi bo fredu mo ho mo fre no na mo kante bi kwa no ni tamale bia woni tamale bia wo kumase a woni nam TikTok mo kan kire ne se abeba obu krofo fa so ye online business oboa adwuma na gu ne yayi o metu eskane yensane no tese adwuma no agu ne yayi obi amfani sikama no obi amfani sikama ne bia oni abroche bibia wato amamo eya sisem ana odena on ton laptop ntowu o from some sandiska mamo sande no anya ne kwase asama wode te online on he awura he o free some fesikane ma he me de meka nyina ye tietia se kwakuo kon no body dua ku no na fe bibi ye ne wi a abushafo abetu asikama me de me pankwase asam ani asisi samsa wote online ana obu nkrofo fa so maladi abebai so asadi na ka ho mienu wafa ne mprenu se sika ne wo besa si ho
Say na de kan. Grace o fan my. Say na de kan ma me kan na yenye ne enko. Times 2 minimum times 2. Next obejin 15,000. Next how the why me kan. 4 years dia. Eso what be. Esi hu me kan ho. Say de awura ne kan no 10,000 wo gie. Abrantie. Hwe me na me hwe. Santasi bofo de so wona ate. Ya hwehwemu. Ni din say. Exact what I'm watching. Nana mo ate. Friend aya o chiame. Na chiame yi. O chiame am ate. Wadawro ma. Santasi bofo. Santasi bofo na wo. Woni ne da saje ne 5,000. Woni ne da mpranu. E wo dia so. Dia so. Mo ya galamse mo se tana fo afam adwuma. E honom ana mfa bebai. Wo de ne ba ko mienu adi ne 5,000 atoso. E de adwane mfie nan. Ha mo wi na kira kwa mfa maye. Mo hwehwe no abrante fefefo woni atinwi. E be kakra no ahye coat. Wa bra wo hye socks. Na ade ne nam. Nipa boni sem na yes nipa bi ti say. Me se abrante. So one first kana ma na otwi. Na watch that beer, ni photo bedanche. That beer, see a wada. Yes, a wada be. Malady, a man, Miss Cratty was said, you was said, you mano. Cratina said, you mano. A member, you must say, oh, one man, shred your way. Shred your walk quiet. Eh, now what it's yummy. One yard year, first can of camera, my movie industry. Eh, Malady, one year, Santo Atuano. And for position beyond Toto also. A debe who church of going on a day. First canabra, now Bebana Swinyono. Hey, we are dear ni. Dagati. Muse Mabin, M1 said, one more catch ya for. Oh, Jai, why? That ye be will crobby or crobby to us. Who Nancy and watching transit. What Chini say? It's what the one now? Yeah, no person mobile me free or scanner. I know if I'm poker say, me nyɛ kyerɛ de no wan go kume. And that's I'm watching now. Was I do na munroso? Me ba chan. Next I'm watching them was say e penuro tunuro. Se be ya obiadu obi sika nkam. Malady, some watching some na se nyewe nkwa no de adi no. So we juju man dia ne wa di nkrofo sika. Wo ya na se wa kata wachi se be ya wo ma Malady ne kru ayema. So pa ya ne bu so amwati wadro no atru ne yayi fasika ne bra. Fasika bra. Malady mani fasika ne bra. Nana mwati fasika ne beto atiame. Malady wada roma. Power you want no mama power. Ya power. Ya this is it here. Yeah. Malady chami fasika ne bra. Chami fasika ne bra. Chami asa you mano. Malady da bi hwe ahode. Malady nani fabric keke de nya ko ho ba ho. Family, Ada jeni mo family cake on sai bi je na e de ho ba yo enti se kopie mo ha ada jeni ho ye kozo mo se we comment u ba wo ye piti wo te ho ba bi ente na me abeba yi sika e Malady ma di ato me ho so what de be ko na se me amfa ma me friend na afie me na me ka kire wo me friend na afie se obi sisi obi ade a me mpani so ni asisi on first no ametu ba bi eda ekosi efiada ne ya wada de next cara bi say mami sika ye ne den oba baji ana oda bayi o si free chine ko obeba baji ntia busuafo besin e dey asam na woka ko traffic die so o mo ra twetwe pia se kala wole ya kata na ni mai ni na nkrofa ye wade ankofo na nkoku na nkofa so mo so mbabu ama me hye ye ambe kafse me na maye ne yabo na kunu Ghana fo a moji chowro so no mo na mbesa be kase ne so hini ni tua odua bu no wayi nanim ama obi abu na kunu sira mo pa mo hu ye yesu ye hu krachi say e di asem na woka amon yisi di american say CCS kanu mediaba ana sisi a mesre ma me no minim say bia so fa kire bibi dia minim ba mesre no ba mesre no se ohumi mobo na do no no gira wo so di oba wo so no ye oba na bema na fe ma me no di wa ye odin anu na me kan no minim die bia asi wa akire na me so na ma me no minim ni da etu be person ke be frema me na ba chena no wa hia na ma panacho okay I be je munya sa wi je munya sa course ni pen babra hwe wa bra boyi sa pepe Malady we are very young omo fe fa unsa ye adwuma nanti eje ja traffic ma eton ne me unche wo ono mo ye pe back school wo ba ya me ni udi nkomo
also we technique and I would watching and I would be beating crofo and yet 0554 0554 931 0548 931 931. Hello. Hello. Pacho yentio. Hello. Yate unkao. Hello. Hey. Hello. Media teme soche. Hello. Hello. Mama na ibi. Aha. Ya, mo amina am tina ya na yemfa ko so bi be kase bia na nse lines no nye aka ki se ni ana kunya ko bi so ni mi ana minu se dia asem. Hello. 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 Nsuo baba saa de omne ma hyehye dem obi amfre omagura sisi ma so efroye Ghana for me ma de se weda ise onya tiri ni kotodwe ni de ehuo ni fufuo ni abekwai owie ya no wate asi oba so no wofro no ye me ya we ya ise de o ma ankwadwuma ya frefre nyuma mu se na ye yale ye bo hyehye dem ofro ma. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Pacho yentie o. If I check a mechanism, Ablantian, Mumsan, yeah, where we want money in our effort. You could not one moment come in our move with you. I can't remember for the grandfather. Are you? Yeah, that's it. Hello? 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 Hello. Hello. Pacho into. Hello. Hello. Yatunka. Hello. Good afternoon. Afternoon about him. Emale di tak. Evelo batak. Takradi. Ah. Takradi minimum o da ko meba ho. Oh, ya. Ba ho pa. Oh, kafra. Ebusuafo, yemfansi ana line no. Ke pese enu mudi nkomo so de aye de. Na yesimi musaw, adwuma na amoye no. Wonko ana wo ya na mo wo accomplices fo di wachi. Me pa cho ye namfo ene nam ene di se adwuma no. Ah, kesi mumi ento aso kene. Na se kesi wo na nko kena ye mfreba oba ne mra. Wo de mumi ensole. Ebusuafo ye bedu kena no de wo mbe pii wai yapon.